Quay cho không lộ. Ôi bạch, mà đi nó vô. Round cái stack này, mà nếu round cái kính cái này, point, mau ra cái round cái kính cái này, pura apa, semifinal đó apa, jauh trong bagi tak lái, semua cái stack đó bây giờ sao đi? 이거 세번은 자대서 어라 두다. Sao có ra tôi trả. 어라서 뒤까지. Nó thế, nó đang. 야. 아니 세만원에 Nó là có là không này. 세만원 하야 세만원 그런 거 봐야 어머도 너는 왜 이거 봐. Còn bao giờ xuống đây để xong rồi. Lúc vậy á? 너 가인 거네. Không ảnh à? 응, 걸어. Quy lên. 응. Kita hitam kaiman. 나오네. 그새는 엄마는. Áo sáng nay nó tôi về sao có ra. 애들 그 사람이 승배. Hai điều hai siapa nih hai? Sini TTA di sini sakthama bai. Nolok toton si tongkana saya sini no. Tripura Idol Session 2 ngi tongo, nani thangi tongo. Khaklayo siapa no to seng khlai kaham nongkha. Taklai teibo kaham ngan ni wan sugo. Au je rezamna kereng rok nogo simi hener yawoi phaji rezak phaji batai mungo manjakti hakisi sinai neng kubui ni da kereng. Oro simia hasteni phatargo thangi resabi manatei phaji hasteo no sakang phunogradi nini rengmani nini muchungmani no kha khulogoi phaji जों थाङै दङ दिनै जानुवारिनि 2 एबा 20 तारिख एबा 20 जानुवारि सिनि जों साजाकनाय त्रिपुरा आइडल सेशन 2 हागे जतन हायनो हाय हामबाय तैबो गाहामनाय हनै खाख्लाय मीडिया रो दिनै अब जों इन्सपेक्शन अफ हाइमानि न कवरेज खायमन बगै जों दिनै अब सेकेन्ड सेशन त्रिपुरा आइडल जे एप्लिकेशना थाङै दंमानि अब 20 डिसेम्बर जानुवारि सिम चेंजांनाय ओंखाय जों दाबो अब ऑडिशननि जे अर थाइराव बाहायके हामनाय अब नायनान बगै जों फैयो जुनेल ऑफिसनि अ थाइयो कन्फरेन्स हल खायजांनाय ऑडिशन राउंड आबन परे जों नवायो गाला राउंड थांनाय सेकेन्ड राउंड आमहायगर थाङै थिएटर सेकेन्ड राउंड थाङै तारपरे फाइनल प्रोगे जों गो थानाय ओपन स्टेजआव थानाय अब बर खायजांनाय दाबो कोन डिसाइड नायागौ फियाबा ताकलायो के तेबो सेमानिस्लाय सबमु गुरुंगौ फायनाय आमहायके प्रिपरेशन नालाय दं नै जे जों डाटा कालेक्ट खायमन बिसिनि नुगै दङ ओंखाय आमन बिसिनि केना दिनि जासो जों तेबो रिक्रुट खायखा केबो केबो सेमानो दंनायबो बर अक्रामन ताके रिमेबा जों दाबनो तेबो ताबुंनि यंगस्टार रोबै माने यंगस्टार पुनो अकानो लेजेंडारि रनो जों कालेक्ट खायो माहिके जिन जासो जों तेबो बुथुक किति बिखा ओंखाय खाखायो ताकलाय तेबो जों गाहामके जाजमेन्ट न खायमाना